sebelum dicucuk angkang tebenang kita. Koila cekatan, mereka orang yang dipasih habis lawas, nanti tidak habis kademan. Pengen kaset anak ini, ini bukti. Makanya baca bisa deh, sejadi ditonton. Bintang, ketingkar dapat jalan pangannya pada bukti. Lingkup sering, Liga Berusaha.
Salin ka ibu. Salin ka bapak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Keturunan sesat anak Wilujeng Sungki, Syekh Lukman Halim, putra kekasih Bapak Hikmah beserta ibu Latika. Bagian kaset anak Wilujeng Sungki. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Salawatan ala Rasuli wa ala